Nkosi yezulu nomhlaba emakhosini asendunkulu obaba abagcotshiweyo ey'hlalweni zonke indunkulu yangaphakathi yasezulwini osukwini ehamete yonke abangcwele siyabonga Nkosi yamaNazaretha ukuba usiphe ithuba elingayizivele sesizwile webaba mkhulu sihlulwa ukulenza bathi abafundisi thambisa izwi lakho siyikhulumile inkosi yasemachubeni kakhulu bangcwele nami sekusukumela nje ukuthi leli thuba elingayizivele enyakeni nami ngiyiphose ngoba kuthiwa kwaba khona ichimbi laseBethesayida eJerusalema lapha abantu ababegula ngezifo ezihlukene njalo babehlala la echibini balinde ukuthi lo nalo ugula okumphethe ngokulalela izwi uzophila ngokubangela echibini. Igama lenkosi libongeke. maNazaretha egcwele phakamela into eyodwa aziningi noma ngisoni noma ngisehluleli kodwa ngiphamela ukucabanga ngibonile inyanga izulu namandla ayo uNkulunkulu wayo ngapona namanje ngisabona igama lenkosi libongeke. Bekuzocela baba waseBhasha baba uGumede awulekelele ungithathele nje mfowethu amavesi amabili lapha zakwethu noma elilodwa lapha ku-50. Ngithanda kakhulu le vesi ithi bonani uvele emafini ushebe afana nami ushebe afana nawe. Ushebe akayikhulumi inkohliso akasoze ayikhuluma inkohliso. Ngisize kulo bonani uvele inkosi yasemachubeni ukuthi awungabi ithini esithi sikhethe ushebe ngoba into enziwe nguwe nelungelo lokwebhidliza kodwa into engenziwanga nguwe awunalo lokwebhidliza ngoba uyazi kahle kanjani ayibonge inkosi
bantwana bakaNkulunkulu awungabuciko nabugagu, kodwa le ndlela ngibona sengathi idinga ukhanjwa ngokubekezela nokuzehlisa ngekhathi zonke. Ngihlale ngingazazi ukuthi ngiyini, ngihlale ezwini njengoba la ekhaya sithe ngothe mangifika khona wathiwa kuphilwa ngezwi, ulalela uShembe kuphela. Inkonzo yokumlalela uShembe manje iya ngokushabalala, abantu basile, abantu bahlakaniphile. Ngicela mina ngesilima ngihlale ngiyisiminyana sikaShembe, ngoba into enginokusisayo senginayo iminyakana, angaze ngisibone isidalwa senkantolo, kodwa enkantolo kuya laba abantu abahlakaniphile. Kodwa umuntu wesilimo oyivuzela amafinyila, umuntu onjanjani oyigqokela amaninginingi, ngeke umbone ekhothi. Ngicela Nkosi ngibele naleyo nkolo enjalo, ngoba ivela isenyameni kimi, akekho ayinelelela, akekho ayizwa njengoba ngizwa. Kodwa ngathi uma ngifika kuwe kalozinde kalingananga nezamaphekula, manje asebeni njengensonyama, mhlawumbe mshamile nimtheni mhlawumbe sindala. Wabonakalisa amandla akho kimi ngisoni, awubhekani izono zami, awubhekani ukuhamba kwami ukuthi kunjani, kodwa wabheka umsebenzi wakho wathi mina ngumsebenzi wezandla zakho. Nkosi kaNazaretha, kathi uma ngifika kuwena eJudiya ngonyaka we-92 ngibika usizo olungifakile, awubhekanga usizi, bheka nabantu abangihluphayo, bheka nabathakathi, awubhekanga yonke leyo nto, kodwa wabheka into engangayazi ukuthi uyazi kanjani. Wathi mfundisi wami, uyalibona leliya sango, ngaguquka ngabheka esangweni engifike ngalo. Wathi wena wangena ngaleliya sango, wasuthi uyababona bangakanani abantu abangenayo? Ngathi Nkosi ngiyababona. Wathi sewusuthi nyanga yezulu, wathi wena wangena kulo bungcwele, wasuke uphuma zaseziyafumana izitha zakho. Wathi bengewona abathakathi, bengebona abazongi bakho, kodwa ubaba mkhulu wakho uBhongole Mtshingo omangele kimi ukuthi angimfunele wena, ngoba nabazali bakho abantwana bakhe bamhlubuka babasa ngesabatha bafuya izinja, bagaya amatshwala, bathi iNazaretha selihambile, ikhaya indaba uNazaretha isihambe kanye nabo, bafulaka lwaJehova luyasehlela. Ngithi bantwana bakaNkulunkulu, wasuthi inyanga yezulu mina, wathi wena umfundisi wami, ngizawusebenza nawe. Umsebenzi wakho uyohamba umhlaba wonke utshena abantu amaNazaretha nabantwana bawo ukuthi bangahlubuki uShembe. Igama leNkosi makongwe. Wasuthi Nkosi wangibona nginenhlanhla, wathi akekho umuntu onenhlanhla njengawe. Wathi uNkulunkulu wena uyakuthanda. Ithi bantwana bakaNkulunkulu ukuthandwa, ithandwe ezulwini noma emhlabeni ngethandeke, kodwa uma ngithandwe ezulwini ngizibona ngiminile, ngingaziboni nangalokhu, ngibona uShembe, ngibona umnyazi wezulu liwuNkulunkulu. Ayibonge Nkosi, bonani uvele emafini uzobiza bonke abantu. Inhliziyo yami iyahlupheka maNazaretha uma ngizwa inkosi yaseMozambiki yezwela ukuthi kangaka ikhuluma indaba ejulile kangaka. Ithi Nkosi yami, kodwa lo ndaba ezitha ngangiyokubona kanjani, ngangiyofika kanjani eMozambiki, kodwa umhlanganisi wezizwe zonke uNkulunkulu uJehova uqobo lwakhe ukwazile ukuhlanganisa inyakatho neningizimu nempumalanga nentshonalanga kube into eyodwa. Sinesho kanjani ukuthi uThixo vele ezulwini?
abantu inhliziyo zethu ngabe siyakholwa manje inhliziyo zethu imavakavaka Nkosi yezulu nomhlaba usitshengise konke eyami inhliziyo idelile ukuthi impela noma ngambonanga umfana walendlela uma ngibone wena usebuya ngawo umfana wendlela uyinkosi esihlanu uyamangalisa phambi kwamaNazaretha izenzo zonke zakho ziyasimangalisa ukuthi kanti umuntu onjani kama lenkosi mabonke ngiyafisa inhliziyo nengqondo yami uma ngifunda incwadi kaMathewu ithi lona kwavela isimo sejuba sesivele eswini sathi lo samemeza sathi lona indodana yami lethi mzweli siyafisa Nkosi ulizwe lakho izwi nalizwe lomunye umuntu izwi ngoba amazwi abantu ayadusa Nkosi omsikabazileyo Nami ngiyabonga uNkulunkulu entholele ithuba kakhulu ngalo uNkulunkulu. Ezweni lakithi ayekho amaNazaretha akhamba uNkulunkulu. Inyanga yezulu. Ngaphendula nami ngikhamba la ngikhambela khona uNkulunkulu wangibona ngithanda ngiphendula ngaye eNazaretha. Ngase ngicela uNkulunkulu esikuthele ngami. Inyanga yezulu. Ngathi baba ngiphendule ezweni lakithi awekho amaNazaretha. Ngiyacela Nkosi ukuthi nami ebekhona amaNazaretha ngisabatha kude ngisabatha ithanda nami. Ithi-ke inkosi enkulu umnikazi wezinto zonke uNkulunkulu okhona emhlabeni sezulwini uthi umshumayeli ngithi mina cha bangeke umshumayeli uthi umshumayeli ngithi nathi owayeseduzane umshumayeli wayeseduzane nobaba wathi thula ubaba uyazi ukuthi wayesethi inkosi inkosisa uzowathola amaNazaretha ezweni lakini ayibona inkosi. Emveni kwalokho abantu bakaNkulunkulu eyinto eyenziwa uNkulunkulu engakithi bonke abantu emhlabeni ezweni lakithi bazophenduka bonke. Ngangazi ukuthi ngeke baphenduke bonke. Ukuphendula komuntu ukuthanda kaShembe. Ngisho kungenzekani ngezinto zithambe ezimhlanje lithi yayibona indozi lithi kuphenduka nonke ngeke baphenduka abantu. Kuba uthando kaNkulunkulu. Ngase ngaba yonikela wangithanda nami ukuthi ngikholwe lobaba wami umzala. Ngawo ngeke enkosini ngathi zothi baba Nkosi emakhosi. Ngicelela abantu bakithi abangasekho emhlabeni ukuthi ulayekise utshwala. Ngase kuthizwe inkosi inkosise ngaphinda ngathi ngicelela obaba babiyele utshwala.
nabo bakhona wathi Inkosi uzobazokuyeka. Indaba yenzeka-ke uShembe waye wafika kithi ezweni lakithi ekhaya emzini wakithi ezweni lasePhumeni. Ngangekho ngiyobaza bengumuntu obebaza imbobo. Ngiyabuya lapho ubaba uyathuthumela. Uthi mntanami ngisengisho ngafa. Ngithi babulawa yini? Uthi mntanami ufika umuntu lapho osabelayo ubefake ijazi elimhlophe eliqhephuka ngaphambili, efake ibuko, efake isigqoko phezulu esimnyama. Uthi wathi lo muntu, uthi ngamuka lo muntu ngihleli lapha estilini samadoda, uthi umntwana ungena estilini samadoda, ungena estilini samakhosikazi. Uthi uthe maqondana nensika ngijika naye, maqondana nensika wayesevele kimi wama phezu kwami, wathi wena ndoda uyangazi ukuthi ungubani. Uthi ubaba kangikwazi ukuthi ungubani. Uthi mina uShembe ngibuye ebuhleni. Ngaleso sikhathi manje uShembe inyanga ezulu yayisihlala nje khona la ebuhleni, kodwa ihlala ebuhleni iphume, kodwa uzwe indaba ezinhle ukuthi sibonile uShembe endaweni ethile wenza ukuthi kodwa ehleli khona lapha esitezi sakhe. uShembe inyanga ezulu ayikaze inyathele ezweni lakithi ngenyama yayo, kodwa yanyathela ngomoya, kodwa yabonakala inyama. Ayibongozi ngokuba wayengaphuphi, wayebhekile kwakuwo-12 emini eqeda uphuza into yakhe eyayishiwe udadewethu wawile eyodayisa ngayo uholweni wakhe ashintshe kanyana ubaba abhijelezele nayo. Uma esekwenzeka uthi-ke mntanami suke namhlanje na awuphinde uphuze utshwala, awuphinde ubheke ugwayi. Uthi wayesekhipha ummese ubaba wayewulinganise ngokucicana, uthi wawungokucicana. Uthi lo mmese wokukhala inkinga, uthi wangihliza, uthi wangidabula esiswini. uShembe uNkulunkulu eNazaretha. uShembe phela vezulu. Uthi wangihliza, uthi wayengihliza wasephutsha. Akaphuphi la Nazaretha, wayelele esibonakalisweni zokuthi wayephupha, wayephilile nje. Usemini lapho ngo-12. Uthi wasephutsha, uthi waphutsha ukuxama, wasufutheka kodwa isikhonto efuna uyikhipha ngaphakathi. Uthi wasukhipha lo tshwala akade eqeda ukuphuza ubaba. Wakhipha uthi banuke endlini, uthi ubaba ngeze utshwala lokunuka. Uthi wayesephela bona mntana mawuzothi uphuza utshwala ilo tshwala usuke efuna utshwala, uhlala ngaphakathi kodwa kuwe wena usuthe utshwala ukuthanda, kuyadala uqedela imali, kodwa akekho umuntu ophakisela ukukhambi ukuphuza. Uxa osukukhabisile ufuna utshwala. Wathi mntanami wawuzothi ubheke ugwayi, akekho umuntu osuke elokudla uthi wena usutshwala ugwayi usawuthanda, kodwa uxa wona usuyithanda intuthu kagwayi. Niyembona umuntu ethi Nazaretha ngithanda zisele, ngiyathanda ukhona, kodwa nasi isilingo. Ngiyembona esho lapho kwesilayithe njalo isilingo asibheke futhi. Uthi mntanami namhlanje ube nenhlanhla wena, njengoba ngifika lapha ngiqhamuka ehleni. Ayibona Nkosi. Uthi ube nenhlanhla ayophinda ukuphuza utshwala, ayophinda ukubheka ugwayi. Uthi ukhuluma lokho useyangithunga. Uthi useyangithunga-ke wangithunga. Waba ngathi inganekwane, kodwa kusiyona inganekwane ngoba inganekwane yenzeka ubaba wayibona ngamehlo.
emveni kwalokho ke baba ukhuluma lokuthatha ithi baba ngisafuna ukubona mina lapho uthuke khona ubaba ngithi ngicela ukuthi ngibone lapha uthuke khona ayibonakali lento la ithuke khona kodwa inkinga la ikhona uyaqhuma ubaba uthi mntanami uyangithunula la ngihlizwe ngathuka khona umuntu othe ushembe. Emveni kwalokho ubaba wahlala isikhathi eside eNazaretha etshela abantu bangena abantu kithi abayiziboni bezobona ukuthi sizwa kuthiwa afike abanandisa ubaba impela ufile lo muntu othe ushembe. Wangizwa ukuthi angisenalo uthando lwabo angisenalo uthando lwakwayo ngoba uphume uchago obani ufuna lezi zinto ngaphakathi yini. Ngifuna isuke mathuba bazongisa kanjani ehleni bese ngithi impela ngonkulu ngisacela ukuthi uhambe wabona la ngikholwa khona kwenza ngathi umthetho ukuthi mase ngikholwa engathi umzali ngakuyobona ngikholwa khona ingane yakhe. Hayi jabule ubaba wayithanda jabule kakhulu tshela amadoda abantu hayi madoda ngizobe ngingangoni bezinsuku lokho kumfana ukuthi ake ngiyobona lapho ngikholwa khona. Hayi kusahamba-ke sazafika kulomuzoyigcwele yaphathwa inkonzo abagcotshwa njengoba yayisiphathwa abagcotshwa bese siphuma singalena siyobona umuntu omuhle nobekhuluma nobethunje muhle ushembe kaNazaretha. Sihambe siye lapho sonke sihlabelele sifuna ukubona nje ukuthi masike sambona bese sibona inhliziyo zethu bemnandi sibone uNkulunkulu. Ngesikhathi iqhamuka inkosi enkulu yaNazaretha ungawezinde ayilingananga nezabasemhlabeni ngoba bathi bazelula kwazigquzwana. Umthetho ohlala simdala emithetho ihlala isami. Wathi wayeqhamuka abantu beguqa bonke siguqa uma bakaguqa basukuma ngenyawo zombili. Wathi nawe umntana wami ufike emzini wami. Kazi nawo abakuko babakesuka ngiyela khona umuntu manje ufike emzini wami. Wayegoyela njenabe. Kathi tena ngokukhuza mthina abantu babuya kuthula umuntu yakula umqondo akakula. Ubaba akazali ngekhethi inkosi yaNazaretha. Ngakusasa wabuza ukuthi manje ndodana laba bashonaphi ebona befundisi behla nabo bebashonisa emzinyathi nababhabhatiswa khona. Ngathi baba sebeyobhabhatiswa nami sengiyahamba sengiyakhona beyobhabhatiswa. Yesaba ukuthi ngithi baba baqala phethe inkosi baba ngiyahlonipha ngathi mina kulungile phela. Wahamba baba wakhona waya eNazaretha ayibona inkosi bese ihlonipha. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ibone efika ezweni lakithi unyazo lwezulu lwafika wakuhle kakhulu. Sibona umuntu omuhle nje ongafani namuntu. Abantu bonke bakhona abantu abayikhona mhlawumbe bosenzele yona Nkosi yamakhosi ukuthi la abantu ababo Nkosi unyazo lwezulu ngicela Nkosi bakhumbule bebaNazaretha nazo ngicela ukwandisa aNazaretha ezweni lakithi kuphela iziphi njengoba ngacela enkosini enkulu inyanga yezulu namhlanje ngisacela kuyo ngoba inyanga yezulu yiyo futhi lehlile esihlabeni senjona inyanga yezulu shebe uyedwa inhlano eyedwa. Nkosi usebenzweni siyabonga ufakazi okuhle nokumnandi siphiwa amakhosi nabefundisi inkosi zibongisisa. Sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sama-74 72. Ucela umshwayo uwelaphi asifakele isihlabelelo inkosi inkosisa. Nkosi usibambe.